Sembut Menteri Rangba Kejelau ba Prestun Tensong hak arpo trik uyayong arajar arpuar ulalu mi gejingelang bat kihe opsar Kejela benetai sani ya ka Memorandum of Agreement keble soy bat ki company Shimet bat ki kenhuan jong sarkar pedeng ban penmi e ke boring elektrik na dok kesenam arajar nyo. Uba Prestun Tensong ulong ba sarkar kelarai ban penkutno ya kejing penteri kam ya ki Southly di project penmi boarding elektrik ke bekentup ya ke Kenchi Hydroelectric Power Project ke stage 1 bat 2 nomor kejingdan umar po kendo uranium. Ulong bag sarkar jela kelarai kejing permi boarding ke balai spa nyokusan megawatt lengba ke Kenchi Hydroelectric Project stage 1 blesoi ya ke Memorandum of Agreement bat ke Athena Kenchi Power Private Limited New Delhi bat ke Kenchi Hydroelectric Project stage 2 ke blesoi bat ke JP Meghalaya Power Limited ban permi boarding lai spa arpsan megawatt larai ban penkutno namar bagini company kilamat gi babun gi jing khamtam habadan gi jaka gi badan uranium hakawa Kenchi. Uba Prestun Tensong ulong bag sarkar kelarai ru ban pun kutno e kejing soy ya ka Memorandum of Agreement bat ke SM Energenco Limited na Guwahati na gebenta ban pentrekam ya ka project permi boarding lengba ka Upper Cree stage 1 ban permi boarding khatsan megawatt bat ka Upper Cree stage 2 ban permi boarding 10 megawatt. Namar gejing penteri kami ini project kan long ke Beremdor Syabapalat. Usembut Menteri Rangba uli itu bagi sarkar kala rairu ban penkutno ya ke project ban penmi ke boarding elektrik na ke wa umngot. Ki private investors, private developers ki baki daladi ki identify ya kini ki Bali dan kini ki rivers ki baki kwa ban generate ya power hapo Kejela ka juni te kawene kata ka kumo ki Kenchi project kaba ngilaya sign ke MOA bat ka Athena Kenchi Power Private Limited de menta kesngi haka review meeting ngilai sim ya karai kalong ba kin mla suban proceed further nama don bun ki jing khamtam kan ya tengku ru bat ka tu ka bangi ong ka tu ka namar kan ka wa Kenchi ka tot si kitu ki jaka ka badai baton gini uranium deposit dia din jong kita gige te ha kandu kajinya keren kalau mbak nak company kong ba nakaliang jo community jong ka forest environment ru ka advice kalau mbak nginem kata su ya le nginem ya sekmat ya kaneka project kami ong ka Kenchi hydroelectric project ha ka bang laya sign ha kini ki snem ki lalai no nang ta kabaar ka MOU ka bang sign ha ada new bat kaneka JP Meghalaya Power Limited kani pada ka Kenchi stage 2 kani kade hakaju ka kes hakabakadu na kalian jong kini ki investors ki developers ki penpau baki ka bakamlong feasible bat kamlong economical su ya kaban pentrei kani tingi sim ka rai ba ngin cancel no ya kani ka MOA jong kiru. Uba Prestun Tensong ula pentip ru bagan nipko kelarai banyak cekamat ban penmi ke boarding kaba prapun rio megawatt lengba ke project wa umyam stage 3 kumlai soy ke Memorandum of Agreement ha kesenam arajar khatar bat nalor kani ke nipko kela terwaru ban penmi ke boarding elektrik lengba ke umyam stage 1 bat 2 bat ke sarkar kan soy ya ke Memorandum of Agreement bat ke nipko bagan yo sedang no ikini project. Uli tu bagi sarkar kelai soy ya kesas kular bat kenipko ha kesenam arajar khatar ban pentreka mega thermal power project Harilum Garo bat kenipko menta kerang pan ka clearance na ketenat forest and environment ketenat coal na gebenta ban penmi ke boarding elektrik de kejing pedan kam ya udowyong nalor keni ke sarkar kelai soy ru ya kesas kular bat ka dharampal Satyapal Power Limited ban pentreka mega thermal power project ha South Garo Hills bat kenega company kan yat becekmat ban pentereka menega project bat ban pendap no hakis nam banwan. Uba Prestun Tensong ulong ru bagi sarkar kan soy ru ya ke soskular bat ki artli ki company kata bat ke GMD Aqua Power Private Limited ban pentereka ya ke Umran Small Hydro Power Project ban penmi ke boarding ke bakat lai poinsan megawatt bat ke company VAX ke bana Hyderabad ban pentereka ya ke Nong Umer Small Hydro Power Project ban penmi ke boarding elektrik ke ba 40 megawatt. Ulong ba kumba kalong mentahi kejingdan kam ya ke boarding elektrik ha Meghalaya kalong kumba Henrius Pak Sanpo megawatt. Bat Kejela kalala ban penmi ya ke boarding kumba Laispa megawatt.
nang ta susu kidang don susu sa kidang don susu ki ni ke ka project na kaliang jong kan dipko ka bang ong ka umyam stage kani ka umyam stage 1 umyam stage 2 kaniru kadai ka jingtrua na kaliang jong kanipko de na kaliang jong ka department ka power department mentang lapan krek pada saya ka MOA ka baginya sign bat kanipko sana ka menta ka stage 1 bat ka stage 2 namar ka stage 3 kala long in advance hakabawat kalan erosion menta klaya sakmat te ka basa menta kalong sa ka stage 1 bat ka stage 2 bat ya kaniru muslim su baga government ka sign ya ka agreement bat ka dipko Shillong bahkan sedang ya kini ki project ki joki nata sa kawipat ka project ka ba nakalian ka dipko hi ka katar ka binya sign ya agreement hawa ajar katar bat kata ka di ka thermal power project hapo Garo Hills hapo East Garo Hills ya kaniru kakam kelaya sakman hakaba benta nakalian jong ka nipko kidang pan banyo ka clearances napo Delhi kabaya day bat ka Ministry of Forest Environment nang taru kumju na kabaya day bat ka Ministry of Coal hakaba ka thermal project kadiban penungkam da u deuyong